Welcome. Ćao svima. Danas pokazujemo kako da snimite ekran i igrice. Evo ja koristim ovaj program Camtasia Studio. Link će vam biti u deskripciji, a možda i ne, vidjet ćemo. Mi možete nađeti to za minut, tako da ne možete da vam ostavim link. Evo ga, sedmicu, ja koristim sedmicu, izašla sada i osmica, ali ja i dalje koristim sedmicu, zato što nema nekakvih novih update-eva i tako to. Evo, idete record screen, mislim ja sad ne mogu zato što snimam. I onda ovdje, kada se to završi, sačuvate ga, ovdje ga stavite i onda možete ovdje da ga, možete da ga editujete. Fiber waves, imate svašta, vidite, animacije i tako. Ovdje svašta imate. I onda kada se sačuvate idete file, product and share, ali ja nemam. I onda tamo idete bla 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 i svašta ćete i sami. A da bi snimali igricu, možete i s ovim programom, ali ja koristim program Fraps. Evo. Taj program je za igrice. Evo. Vi kad ga skinete, možete samo da 30 sekundi snimate dok ne kupite full verziju. Vidite, ja imam plaćeno. Evo idete ovako. Ovdje, ovo je FPC, ovo ne treba. Ako snimate tutoriale ili gameplay, evo moj. Tu idete ovako, gdje ćete vam sačuva kada završite snimanje. Idete change i izaberete. Onda ovo, da počne snimanje, šta treba se klikne da bi počne. Ovdje stavite na 30 fps, ne bi lagovalo i sve to stavite na 30, tako ja barem. Ovo vam je da ako uključite da, na primjer, kada vam pređe video 4 GB da stane sa snimanjem, ali ja to koristim. I to je to.